for I me ma akwaba ediba Xposed GH. So Xposed GH yes no Ghana and beyond. Na asema ababe to no say abranti bi ani e friend no Richard apia na owo sunyane na ebeto dwa se oye footballer empo na football na obo no akoi ye nim de baaye ono an step brother ochi no ekum no twitwa ne yaya and even to the extent say enkola more from the age enkola me no me from the age of 12 to 15 utwitwa mo yaya de omo shave di freeze we na aban achi no ede no go to aban kokuom na ye di na asema na we no attorney general ede abeto abonten a wo kire say akwa we de yembu on na asemu nwie but yemfa the charges of murder emfa emmano. You understand? Yemfa sa charges of murder ni yeden emmano na nso ye wi a ni enkohwe na adwem because senia akwa ni behave so omukọ court senia ya wo behave because dan ya reporters cry they say okoye otum so betum atena si nipa ba ko behwe nanim saa na nse kra twom ye bisan say den na wa fi oso wo person okọ back no okọ back to play the ball na we kra na ye kire say even a picture of him ye kire say ampa or join football team e wo tunani e ma ye frɛ team coach no kra kire say ampa abante ye registered footballer na attorney general hwen say mo no say oh man yi di ampa yemfa charges of murder and from bono but send ye kon mo ma yen kohwehwe na adwem kakra ebusuafo mo ma yen kohwe video na odua e kire say send emra attorney general e ma e kan semwe e di ma apia enene court ahye yemfa ne nko Accra Psychiatric Hospital na yenkohwe na adwem ni tirim na yenhwe se bibia ye pepepa ansana asem no ya beto asokra na yaka na meka Richard apia ebia na wonkae no Richard apia ya branti kuma oye footballer ofi Abesim na ebeto odwa afimfiti ase se abranti ekun kwala mienu etwetwe mu ba kokora emu e de ahye fridge mu ebizi se okore ebizi se okoton ensem na ye bebre asem no guso wo Kanisha District Court corner bra attorney general efutu a wode aba no ekire se officially yen charge Richard appear with a substantive charge of murder se wedi ewu kum nipa na so attorney general so san kire se omhwehwe nkrata emu ni ade a sa branti ene de ne kwa Psychiatric Hospital enam saye so ema Chief Inspector Lawrence Kofi Anane abokot no amane se wasroti mwafo ne se onsha posifo na aposifo emfa abranti eno enko Accra Psychiatric Hospital me no ka say court the to asem na November bosmene da etoso edrunu mienu se Richard appear ensan mira me piem e wo court ye kwa akohwehwe ni tirim ni na adwene mo hwe se bibia ye pepapa na ye ka Richard appear ebia na won kai no ebia na orefi e ya branti ya oye footballer yesusu se okun kwala mienu twitwa wo monam de she fridge ne ho nkomo na me na obui we the latest from court Richard appear enene court ahye se yemfa ne nko Accra Psychiatric Hospital na yenkohwe na adwem ni tirim na yenhwe se bibia ye pepepa ansana asem no ya beto asokra na yaka na meka Richard appear ebia na wonkae no Richard appear ya branti kuma oye footballer ofi Abesim na ebeto odwa afimfiti ase se abranti ekun kwa for wasuma onse etode bia ya issues be esisi say na yankofo fele say issues esi be social media issues no announce no yes so son kakra na nso we no send attorney general because man no obi weird at the law court e dey no court send obi even no obi be say ensheda enye normal it send ye be no ye ma ye fa no go Psychiatric Hospital because na asem no ye di e wo Kanisha District Court awa ahayam na me catch you say jumeko eso ma say enye obi a say neat roofing say omo number and go as your from no mu de kasubu that Sunday you be say ebusian for macrow bye bye.
Onyado for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na a dying and a wasie and a open chance in papa a de Abesim and a dying with Timona since so to a nuno and nuntia ma wona akwakoye bisi basa any and name de asempa and natural things a be one more and some a de amasa crofoni nase to me canabra one more akache na one more MMS so how no ano emfa ema enunti for one more number it will screen no esuna any one more in the air kasubu sasa one majuma so nintino adansi for aje one more atum natural things ana one more ejuma edanso na wontu sika engu de biara eda